জুবিনক লৈ অপমানসূচক মন্তব্য কৰা শিৱানীক বহিষ্কাৰৰ দাবী দীপলিনা ডেকাৰ। দৰাচলতে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী শিৱানী ভট্টাচাৰ্যই জুবিনক লৈ কেইবাটাও অপমানজনক মন্তব্য কৰে। শিৱানীৰ জুবিনক লৈ কৰা অপমানজনক মন্তব্যৰ পিছতে সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ পৰিছিল ছ'চিয়েল মিডিয়াত। इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन या थोड़ा कुछ सब पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ भी पूछ लो, इनको कुछ नहीं आता है। जो लोग रो रहे हैं ना अभी, मतलब एकदम रोए जा रहे हैं, पाग एजुकेटेड इलिटरेट स्टूपिड पीपल, इनको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, इनको पूछ लो कि भाई पुलवामा में अटैक क्या हुआ था, जो हुआ था वो क्या था, या फिर तीन चार फ्रीडम फाइटर के नाम। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट महात्मा गांधी, जवाहर, नो आई एम टॉकिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस टाइप फ्रीडम फाइटर जिन्होंने एक्चुअली कुछ करा है। इनके पैंट में सुसु हो जाएगी, इनको कुछ नहीं आता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता व्हाई डू दीज आर्मी पीपल दे कीप लाइक सैक्रिफाइसिंग देयर लाइव्स ऐसे नल्ले लोगों के लिए जो एक दूसरे को ही मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ब्लैक डे नहीं मनाना चाहता। मतलब क्यों मनाऊं मैं? क्यों मनाऊं ब्लैक डे? ही वॉज इररेलेवेंट टू मी। मैं क्यों मनाऊं? तो मैं तो अपना दुकान खोलती, मम्मी को बोलती कि हाँ नहीं काम तो करना ही है, चाहे तुम मेरे को जेल में डालो, चाहे मारो, चाहे पीटो, पर ऐसे गधों की तरह भेड़ चाल में चल के तो मेरे को अपना लाइफ नहीं जीना। ইয়াৰ পিছতে ৰাজ্যৰ জনতাই শিৱানীৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনায়। এতিয়া শেহতীয়াকৈ কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি শীঘ্ৰেই শিৱানীক গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ দাবী জনাইছে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ এগৰাকী ছাত্ৰী শিৱাংগী ভট্টাচাৰ্যী, খুব সম্ভৱ মই ভুলো হ'ব পাৰোঁ, তেখেতে কিছু কথা কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে। জুবিন দাৰ কথা বহুত কৈছে, বহুত এবিউজ কৰিছে। তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই দীপলিনা ডেকা এগৰাকী সাধাৰণ অসমীয়াই মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মই দাবী জনাইছোঁ তেখেতক ইমিডিয়েটলি বহিষ্কাৰ কৰক। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা নহয়, গোটেই অসমৰ পৰা। আমি তেওঁৰ পৰা কাৰোৰে পৰা জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে তেনে কোনো শব্দ নুশুনো। ধন্যবাদ।